11 مینه افساله 11 مینه رزگار کردن شنگاله ام شهید الوی مهدا شهید کتینه ام همو کابیرتینین ام بجن خو بردتاوینین و ام و روزی ام داک شهیدا پیروزیت کنم زارو که شهیدا پیروزیت کن و داک شهیدا پیروزیت کنم سرکاپو پیروزیت کنم گلیلا پیروزیت کن یعنی ای روزی ما وهاتین و خوینا خو السرفی آخر داین ام همو پیروزیت کن و ام یعنی ام بجنا خو بردتاوینین یعنی مثلا برخدانی نه هوا مثلا بجمت برخدانی بدسی جابو برخدانی خلق ما يعني تكداكو خشك ما بجاكي رزقارت كنت تسيوان درتيخس بجاكي يعني شرع الشنغال كنت اتشكا ادعشت كنت يعني الشنغال درتيخستين في سالفاغار يعني از الازديا همو رزقار كرنا شنغال از الازديا ما همو كابيروز كم ازديا كل كي دريبه ام الازديا همو كابيروز كن او يعني مثلا ما ابخوينه شنغار رزقار كر ويعني نجوان شهيدا يعني ازديا كل كي دريبان هو ازديا كي نكار يعني سر اخا شنغال الاخ عراقي همو كدبا بخير اخوذ اوفان شهيدا بجما شهيد دجوار شهيد برخدان شهيد عقيد جيفيان يعني دجوارة يعني فان من هو مثلا بخيرة وانا من شنغال دينا وهتان هوجي دستي دعش داكو خشكمتين دي سبخيرة فان شيدا أمتين وأز في روجي الإزدي همك بيروزيت كم وأم إزدي أمرام نسرخو أم بمن دستك يجنكارة شما يعني تشاوا ما شنغار رزقار كير تشاوا إزدي بونا يك إزدي آخوا الدستي دجمن دن هلان آخوا الدستي دجمن وديم إن شاء الله سركفتنا مايا وديم يعني إزدي رابونا سرخوا سركفتنا مايا ديم سركفتنا دستي خوفين براستش هم گلک کیف خوشن کروجه گوسا یعنی پیروز به هیک رزگاریشان گله هم دبینی یعنی همیشه تبلیغ نخواهم ماجراتی که هم جو مخمورات نجوارگه و هم پر کیف خوشن و دست بکت سزده مجداره لطوای شهیدن کو دشانگال د جان خوش دست دایی و لربرا پا پیروز دیگه براستش گه از گله کیف خوشم که دوی روزه هدا یعنی اولی گو یک جور است ماشنگاره بس دست جيجال خوشه يعني ما بجال مارون جديتي وجال كيف خوش بمكو من ملاتي اون ديت من ناس كر من جهوان آخانيا بيرز ديت وبراستي جه حتى داوي جه ام كجنين مخموره ام دستك بدنكو ملات شنگاره جنين شنگاره ام هاي سفر كفتن مازن جوانا دخوازن هم ديسا بيرز بهايا و بيرز بكن جهان